थांनाय 5 बोसोराव रिहन दैमारिया एमएलए एमसिएलए आरो मन्थ्रि नङाबाबो गामि गामि फैनानै रायजो राजाफोरखौ सुखु दुखु लोगो हमफैयोमोन। जों रिहन दैमारिनोसो भट होगोन होननानै फोरमायदों 42 नं अदालगुरि बिधानसभा बियाबनि रायजो राजाफोरा। फैगासिनो दं आसाम बिधानसभानि बिसायख'थि। फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 42 नं अदालगुरि बियाबाव रायजो राजाफोरा रिहन दैमारिखौ नागिरदों। रिहन दैमारिया सिगां मन्थ्रि जानाय समाव जोंनि ओनसोलाव लामा दालां गासैबो जानानै फैदोंमोन। रिहन दैमारिनि अननायावनो जों गोग्गो दै लोंनो मोन्दों होननानै फोरमायदों हरिसिंगा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। थांनाय 5 बोसोराव रिहन दैमारिया एमएलए एमसिएलए नङाबाबो रायजो राजाफोरजों थांलाय फैलाय नायदिंफैबाय थादोंमोन आरो दुखु खैफोदनि समावबो फैनानै हेफाजाब होफैयोमोन। बिनिखायनो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव जोंनि 42 नं अदालगुरि बियाबाव रिहन दैमारिखौ बिपिएफनि बिजाथि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा। बे समाव डिजिटेल बड' निउसनि खौरांगिरि जनास बसुमतारिनि जर'खा फोरमायथि। नमस्कार लामा सामाफ्रा मोजां गोजा जाजोबथारबाय माथो। बरिया जाबाय। खामानि मावदों नामा? खामानि मावनाय माने बै गिर्जा न'आव टाइल्स सोदों। मिस्ट्रिफोरखौ जों एसे माने रायजोनि खामानि। रायजोनि खामानि बेवहाय नायफादों आरो। नोंथांनिफ्राय दसे सम लानि। आसाम बिधानसभानि निर्बाचन बिसायख'थि फैगासिनो दङ। दा जोंनि 42 नं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय बबे पार्टिखौ नोंथाङा हेफाजाब होगोन? गाहायै बिपिएफ दं आरो इउपिपिएल दङ। बिजाथि मोननो हास्थायनाया जोंनि जे थाखानाय रिहन सार बेखौनो मोननो हास्थायो। नुनो मोन्दों नोंथांमोननि बे ओनसोलाव खना खनला फारसेथिंनिफ्राय लामायाबो मोजां जाजोब्बाय। बे लामाफोरा मोजां जानाया दिनैसिम खै बोसोर जाखो? बे लामाया 8 बोसोर जाबायना अब्ला बे लामाफोरखौ रिहन सारा मावनानै फैगासिनो दङ आसाम बिधानसभा बिसायख'थि। बे आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव नोंथाङा 42 नं उदालगुरि समस्तियाव अबे दोलोखौ हेफाजाब होगोन? हरै सिगांबो जों गाज्रि नुवाखै। जिथुनिखि रिहन सार मावलांनाय बेयो मोजाङैनो मावदों। दा बिनि मावनाय बादि जों मोजाङै नुदों आरो। जोङो सिगाङाव नुनो मोन्दोंमोन बे ओनसोलाव दलां गैया, लामा गैया, नाथाय गासैखौबो नुनो मोनजोब्बाय। बे लामा दालां मोजां सुबिदा बनायनानै होनाया दिनैसिम खै बोसोर जाखो आरो बै समाव सोर एमएलए मन्थ्रि दङमोन? जोंना जेला बे लामाखौ बानायो बे समावहाय बे रिहन सारानो दंमोन। बेनो एमएलए जानानै दंमोन। दा बे एमएलए जानाय समावनो बे लामाफ्राबो जाजोबदों, दलंफ्राबो जाजोबदों आरोखि। दा जों बिनि समाव जों बेखौ मोननो हादों। बे जेरैबायदि मावदों बिनि मावनायखौ जों नुनानै जों बिथांखौनो जों फोथायो आरोखि। নমস্কাৰ। আহি আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন। এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনটো দলক আপোনালোকে সহায় কৰিব? আমাক তো আৰু ৰিহন ছাৰকে লাগে, আমি এইটোৱে আছোঁ আৰু। বিপিএফ দলৰ হয়, ৰিহন ছাৰক লাগে। ৰিহন ছাৰক লাগে। আপোনালোকে যে ৰিহন ছাৰক বিচাৰি আছে, কিহৰ কাৰণে বিচাৰি আছে ৰিহন ছাৰক? আমি বিচাৰি আছে আমাৰ গাঁওবিলাক ভাল হওক বা আমাৰ ঘৰ চৰ পাম বা আমাৰ ৰাস্তা তাস্তা ভাল হওক, পানী চানী সুবিধা হওক, এইবিলাকৰ কাৰণে আমাক লাগে আৰু। সুবিধাটো আমাক পানী চানীটো ৰিহন ছাৰে দিছে, আমি দেখা মতে চাৱা মতে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে ৰিহন ছাৰকে বিচাৰে? হয়, ৰিহন ছাৰকে লাগে আৰু আগৰ পৰাই আছোঁ আমি। বিপিএফ দলকে আমি ছাপোৰ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি অন্যান্য বহুতখিনি সুবিধাই আমি পাইছোঁ বুলি ধৰক। পানী সুবিধা পাইছোঁ, ৰাস্তা পদূলি, যিকোনো কথা বতৰা তেওঁলোকৰ আমি সন্মুখী কথা ক'বৰ কাৰণে আমি সাহস থাকে তেওঁৰ লগত। তেওঁ আমাক সাহস দিয়ে। এই বিপিএফ দলৰ বাহিৰে ইউপিপিএল, কংগ্ৰেছ অনেক দল আছে। কিন্তু অনেক দলৰ লগতো আমাৰ ইমান এটা ধৰক শ্বৰ্টঘাট আমাৰ নিচিনা মানুহ শ্বৰ্টঘাট আমাৰ কৰবাৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষমতা নাই। ৰিহন চিধা কথা আমাৰ বিপিএফ দলৰ ৰিহন ছাৰকে লাগে। আমি ছাৰকে লাগে। আমি তেওঁৰ পদূলিত যাই আমি তেওঁলোকৰ মুখামুখি কথা কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানে বহুত সুবিধা আৰু বহুত চান্স দিয়ে তেওঁ। আগন্তলৈকে য'তে নহওক আমি পাইছোঁ তেনেকুৱা।
5 বছৰ হয় BPF নাছিলে হয় এই 5 বছৰত হয় আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ অঞ্চলত ৰিহন ছাৰে ঘূৰি ফুৰি লগ ধৰিছিল নেকি আপোনালোকক? আমাক লগ ধৰিছে, আমি সন্মুখত কথা পাতিছোঁ, আমি সন্মুখত আছোঁ। হয় আমি পাইছোঁ নাপাইছোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু সমাজে পাইছে, সমাজৰ উন্নতি হৈছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ধন্যবাদ আগন্তলৈকে। চৰকাৰত নথকাৰ স্বত্বেও গাঁওসমূহত ৰাইজৰবিলাকৰ লগত সহযোগ আছে, তেওঁ সহযোগ আছে, সেইটোৰ কাৰণে ভাল পায়। ভাল পাওঁ আমি যিকোনো সৰু মানুহ তেওঁৰ লগত কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত সুবিধা পাওঁ।